George Mugisha w'obingi barikumanya nka Kyarumanyo wakozereho na gavumenti akahumura akazomu kushubura kandi nako akakureka akazomu buhingi n'oburisa akwatanise n'omukazi we Christine Mugisha bakatandika eby'obuhingi n'oburisa kandi bakefuzaga eshaaha n'emwe. Icyo kubanza ebyo kuhinga n'obiryo mbwenu kitwe tubura ebyo kurya tuhinga turya kandi tuyamba n'abandi abanaku abakuba batine ebyo kurya. Icya kabiri inshaji tugaruka tuguza so tari ukwifuza nakaki kandi nokorora notine bugubugu uyekozesa ukora ubu yenzire mbwenu ushango ino bugwaje stade ntura nshemerirwe munonga akwa buri kimwe cyone hati ejini ka pension yanje uguze kitoke ntomushaho naguza amate naguza dodo ejini pension so uko no kushemererwa konka Kyarumanya nahinga urutoki rw'ahahika 5 kandi buri kwezi natema ibitoki 120 byaba bitari mu bihundwire ubwo akagera ikitekateko cyo kuba umuhinja atyo yakopa amagezi ga President Museveni nago kutamwe kibaro nukwe kuguza ente ziyabira ine zuri kurenga 100 konka ari kuzihamwe amatemace yatunga ikikacurunji eco uri kumuhereza 25 buri zoba buri ente nka 20 ezenzungu yaba niba kweta cross yakanga iti cross yakanga yani ka cross ya yani yakashato yani yakana kongazo kama amatemace riti 5 mukaga mushango so twaguma tutambura ntureba farmers abandi ko bakora batujira ngo atuhindure hybrid so hati twatambura baturagiye rente haruze ngo bakaye kurusi yo go bushenyi nondizo twazguro mshari mamwita hamu nawono ari bushenyi hari na ke kurusi ainente nkigana zenzungu hatu wainente shikechi ezo kamachi noreba no muhakugusha ezo kama retanki 12 umuntu mukasheshe 12 mwaje cyangwa ryo mu bitabira n'itano narabona zisi 15 wano zebinyansi bibi ubwa nyuma yo kureta entezi akazombekere cije hari kurundanira amashaka gakora mbayo gas yo kutekesa atajire kushashura amashanyarazi ninga kugura amakara agareta nakahuba baga mixinga to the level when it is diluted, when it's like drinkable porridge, not thick, not very diluted. Then after they have mixed it, they make sure they remove stones, grass, so that it is only cow dung. Then they open this hole here, then the mixture goes to the biodigester. Now this area you see here is a biodigester. It's a huge one. Okumanya ngo cyarumanye bintaka bitamwe kibaro omashaga square kurugamwa ati amashaga janze ya mwenkari abishiko mu rutoke no misere ndijo kandi ogutakagura gafatara izizoba narumwe atkuba kweza kuzwanze amashahari amasha geja umwanyugu umunjweji ekineki ekibakweta biodigester ekikamubura amasha gakabira hakaragamu gasi eritaputu aro pipe kujitwara omunzu then hati ebyasigara gasi yasigara karunduka umbwato hari yahanze hati ngokora nagambire biodigester ne kora kenda y'umuntu koko kurenda y'umuntu kukoza kuri ibyo kurya ehamukirisa kizomushagama ebyasigara gasiya obushobozi so eje niyo nka gasiya eriko rugomba biodigester azagasiye jurumaniwa nungi natugera ngo toro kubasa kama yo tarisize kandi cyarumanye nteze yakazombekere cyo self contained nazita no mwirwaro kandi burukasheshe zinaho kuriro munyo aho kunywera mizi hamwe naho kumura ebyente z'enzungu nigenda zibyameje so itero bunyaso mu gugu byari bukira hati ziriro mbwatwa zaniyaha kandi zozahamanye mwashanga twari ahamu hati ziretero obumazi no butagasi zereka none zigiro bwaje azaza kajamate zikurarageze kajamate okumanya ngo kwinga no kurisa tukwetenga sente nyinji cyarumanya kaza kabwohe bahangahanga ko mako kusemnyasi byente President Museveni arkweta science innovation and technology
ingine yo kureba ntabwo tekorwa hari ikakorwa kabuhe kabuhe umwami bakwita warimpa system yone umwami bakwita warimpa no yaje fabricating ingine y'aba China so ne tuyamba shari nyasi ko kwareba na mnonge kibingo twine kibingo anka eka zibirize kibingo nyuma so nabasigaza mu bakireta burukasheshe icara tucherezeni ogwa kashatura hecweka cyahika hitakarye atiyo ataho project y'empuneza kutugira ngo akatandika n'impuni 13 kandi umwaka gumwe necweka akaba inimpuni 250 no bindi barukunuga empuni ngunendofa ezacarumanya nushangu nazinabisa omo kunkaka kodionkaka echukuletere empuni zaba clean zabe clean umuntu yakore kubenyonjo icyo kubanza aizi kurara aizi kusiba si no basa kuzikorera twine imyanya imiringo ebiri kuzikorera cement konka narishi kuziteka aha bizoro byenanka ya bizoro si twezi tunzira bizoro cement hazecho nkiziyamba ziguma zino zitine brofa kandi cya kabiri umukozi burizo kasheshe na ibyo bivuze ko babisigireho nabihamu namiza mabagihamu na namazi agize kundi agihamu tugatwara gakoresha kamaniwa bwa nyuma y'akatare k'empunu kuba kace ogwa katamwe kibaro kandi ubwa hatanashubure byana byazo aharyaba bari kwenda kutunga kandi buri impunu ne muhamago baga miliyoni 3 mu mwaka yaguze byana byayo ngo ahabwo kuba wayenda kuguze nkuru no bakusera kandi uba wakora rose uguze byana nego baje munonga kashiyo nakugira impunemu nezareme emirundi 3 mu mwaka hata mirundi 3 mu mwaka yane kuzare byana ka average 10 ne byana 13 aha mitwari 10 zini miliyoni 3 hashiyo impunemu no basa kujigura bo kujigura inkuru kajigura mitwaro nkatano nkaga hata mwaka ka miliyoni 3 nangwa ke kwibiri uyaweze byo kurebe berire na neza umukozi na neza ukugireberera nego beracu ubwo kumanya ngwe cyaburo cya president Museveni akacito mu nkora enyuma y'enjo akatayikiza bace by'enyanja ahari kwihebye nyanja 500 burukusharura ngo abantu mukunda kweshunga cyarumanya yakwata nona go mukankana gwe numugataheshande nambwenu twashanga jirunzuro mu nshonda kandi yatugambira habwenci nekirisa cy'urungi akabo akatuma kagati mutandikano ari mu kirisa nkatambe nzoka ukareza ubwo cyo umuntu bajya mukatamana za sukari na za pressure na zira ubwo mukankana numukankana gutoki kushaka manyenda netaga umbero ngataga karakata ebikushara ebikunurira byo nebenda nebyetaga n'ubucarumanya n'umukazi we Christine batari kwefuza kuzombya ubuhinji n'uburisa konka hino ubuzubo babugine abakozi batarirayo kozi nakoraho kake abirgo abakozi bitu bakufayo nanayitaga ngo supervising all the time icya kabiri of course tukatishira system ya irrigation ubwirwe cyanda ibintu bitwata mushana gutwata atoshanga ibintu byafa abo butagira ukufuhirira mizi icyo tukakigizire icya kashatu akatare akebintu bitu nkebitoki akatare nakacendera bwire bwa umweru ushanga ibitoki biri 2023 inkumina ubu nabo kuvugura bataro bicubura kanoshanga byatembebe so akatare kebyo kurya akatare k'empunurso nyobo habuze bwo nkuhereza abacara kora n'abashija babo n'abama babo mukiyamba akuba na family yona n'abana bakorana bareba mu ruhabamwe kibayamba nabo ncyakare nyesi yo makagabo shangana bakwatanisa n'abashija babo mwene cyo kintu cyo nikiyamba munonga nabwa nyuma yahereza government ya Uganda ubwenje yabanenda kwiha abantu mbworo kurabirombyo ubuhinji no burisa niyo government mbinte byese mekuteka no kongera umutindo abinte byaguruka cya sheka cyero munonga kureba ngo twagera amakororo
agakongera umutindo aha bintu byaguruka cyo mwene keje factory ibatandikire Nyaruzinga factory keje nungi yabanegure bitoke bikurwa mu mwanya hakaragamo isano hakaragamo za chips hakaragamo imigati ungano reba naye kanafara no shatere gutegura bingi tukatakureba ko nibyo rugura so ni cyetaga factories ezugure ibintu bya agurukasha bakabyongeraho umutindo nk'embunu hatu twabitwine factory ezukora za sausage ezukora za bacon harimo products nyingi abachayina n'abazungu zibakwiha umuntu kungitwe bitakora okumanya ngo mushijo guno mukazi w'ebina amagezi n'ekibaro bakatandika hakatareke byo kurya kari kumanywa nka Kitojo Food Market akari kushangwa haruguto rwa Kabwehe Bushenyi batyo bataho cyarumanya pork joint okugira ngo ibintu byabe bari kwinga no kurisa babiganyurwa mu cyango amakuraga gashakwa Michael atwakire